Барыңыздарга саламатсыздар достор, сиздер менен мен Матай. Жана мен бүгүнкү видеомдо достор, өзүңөр билесиңер, КБ бүгүн түштү, жанараак деле түштү, жакын элечи. Баарыңар эле көрүп КБ ойногон чыгарсыңар. Жана ошо мен КБ түшөр менен эле өзүмдүн үкөм менен дуо ойноп, эң биринчи жаңы сезондо ойноп, эң биринчи каткабызды топайдын ала алабызбы же ала албайбыз деген видео болду достор. Видео өтө кызыктуу болуп чыкты. Эгер видео жакса, видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Биз топайдын эң биринчи каткабыз менен топайдын ала алдыкпы, ала албадыкпы билгиңер келсе, видеону аягына чейин көргүлө. Жана ошондой эле достор, мен силерге бир кайрылуу кылайын дедим эле. Ушул видеодогу үнүм тунук эмес түшүп калып атат. Анын эч кандай бир оңдой турган жолу жок болот. Анын себептеринин бири телефон эски болгондугуна байланыштуу, микрофондун үнү ушунчалык эле тунук кылып жазылат экен достор. Ага дагы кечирим сурайм, кичине түшүнүп көрүп видеолорумду көрүп кое бересиздер депчи. Видеолорум өтө эле бир кандайдыр көп просмотр жок болуп атат достор. Актив жок, кичине видео чыгарганга да эч бир мотивация жок болот достор. Бирок ошентсе дагы мен баары бүгүнкү кылган аракетим эртеңде бир ийгилик алып келерин билип, аракет кылып жатам достор. Ошого видео жакса, видеого лайк басып, кичине болсо да колдоп кетиңиздер. Ошо достор, видеону баштадык. КБ түшкөндө эң биринчи каткабызда дуо кеттик. Дуобуз күчүнүү, бирок кичине эмеби дейм да, көрөк береби дейм да. Акын бербей калдыбы жанагы эки көбөйтүлгөндө. Резко кирди уга. Адамдар солду да берсе көбөйүп кетти. Неге юмк мен аксесин дейм да? Экинчи балты болсо. Дөрек, бирок экинчи балты бар дегени. Солдат болсо көрүнө сүрүп береби? Кулай көрсө? Эй, эми? Эми орбоду. Асыракан сырайы карту орайды. Önce tartmadan beni gidiyor biraz attın mı? Siliyor musun? Çok ben yaklaşık kaldı. Ne de döveydim ya. Ne kaldı? Ya kaçtı zaten çizip öteli. Ne? Kırsak oyunu. O da uçak oldu. Kayda kaldı. Начал oldu. Bugün adam acır kalып atken da. Iya. Algança çöp oldu gene sen ha? Emedi de antın aldı süre. Öyle çempiyondu. 8 yıldız expert. Grandmaster'da koy уже. Ne Grandmaster vermeyi daha hiç düşünmüyorum. Kan ya kuç. Ey. Akşam daha da bayağı oynadım oyunu. Ben de gok düştü. Nasıl Maksim'den oynuyor. Biraz путешествие kıldık da girdik. Neyse ki. Kıta. Bakın. Ay içinde öyle. Ha. Utar bakın. Ha bu anda. Çekçe. Kaçıyor. Şak. Anda. Şurada bir dual çıkın ha. Ben de sana koyayım da. Katun beni. Niye? Zaman tutulur mu oğlum? No, şimdi biz şu götürük mü dedi. Benim kaçan halen çakırdı oyunu işte. Oğlum biz. Ne oldu? Bu Ne maaşlı yok değil mi? ya. Akşamlar saçma etkin yolum böyle. Zaman gitti. Bana kurayım öyle. Sen ne yapıyorsun? Şuraya koy. Kimin o? Ben. Birimiz de gene.
Бирөө жарым атайын ушу мен дагыз калып командасын көтөрүш керек болупчу. Атайын ушу магазин келсе мина жарылып өлүп калса. Баягыдабы чогуу ойноп клокторго кирип калганда мина көрүп калгандабы. Биз общий ойноп атканбыз да досторубуз болуп, жалгыз калып. Мен билем же сен менен учуга барган. Мен ошун эле. Тайым барсам мина тургуйо. Жаман күнүштүү болот ушундайчы. Тиги отряд минус деп чыккан чыгар, а? Ya 20 adam kaldı kartoz. Değil. Кайга кеттик кыз. Аман кетип калдым. Тойлап койсок эң казда эле, Bir daha koymuş. Айке түшүп барып жакка барып, бут. Сен магазин коюштур. Сен адам барып жатсың? Келер. Değil geçti zaten. Бар экен бул. Жөн өчүрүп калгансың, кыйналып кеттиң го тире. Ушундай го. Беру защитную авиапосылку. Эмне кетет эми андай? Не берди? Спринтышка. Аласың? Evet. Ben aldım da. Ben de ötürü arken de. Razı da. O. Oyun aldың ба? Cesa almış. Алыр чосун. Sarısı. Аксам берилчи анда. Anne teşkilim o bela. О, мен ешкімше кыбыдабыз мен билеген карта. Ne tavus? İstedim ben. Şu текст турбай булдак. Безилим деген. Oynadım kaldı. Кой. Kaçtı o? Туруп коду кой. Самбы. Sen biz emin zona pana giriyor belli bize. Zona artta eкен го бuyakta eкен. Zona giriyor belli. Şimdi ne var? Tezkere getiriyor. Eşek pilotundagı. Ne koyuptu bro? Öyle de böyle. Kırmızı da al. Ey! Hadi. Где там мейдан? Gidiş. Хорош. Это кой. Ne hızlıydı adam tam da onu hızlıydı düşmedi. Өчө кой бирок сен. Ölçmek lazım. Керек да кой ошол деме. Хорошун жакшатын. Буза прицел менен бегилди анан стена басылып калды кой. Басылды бирок коюлбай калды жерге. Ya aldı da aslında gördün mü? Uşağı ayıp. Жок мен тетип капталган айткам. Aslında gördün mü? Бир ороп туруп ошол жерде. Doğru abi. Bu da magazin hiç. Адам. Hadi. Берди. Сонот. Эко кеме атсаң экенсиң. O ne? Сен адам бар. Минус. Hadi. Экинчи өлтүрүп койду тиги. Бул. Abi bu. Жок, мен өлтүрдүм папаттычы. Adam çıkıldı kırdı. Жерге. Ya kaçtı. Кайга? Et center zaten. Шектен үч картамбы? O. Üç önemli. Tek hızlı kaçıyor uşağı kaçtı. Ой, өчтү бас. Мен экини алып коюм ошону. Келбейсиң. Ne ödüyorsun lan? Актабы ошондо? Aa. Өйөсүнө же могу үйдө. Aktamaz. Hı? Bekta bu tarafta. Ошол жактабы эле. Git at. Ай, хорош. Каметте мен ким позулуп кеттим го. Dört hafta kaldı. Bize olmuş ya. Мен келбейм, бир нерсени алла ултат этелим оларды. Ben dinler arı oldu. Aldı arı. Сен өлтүргөндөрү карап атат да. Dört tane öldürdüm de. Противогаз берейинби? Ya. Противогаз берейинби? Кандайбы? 18. 54. 18. 54 бар кезең, берем. Zor. Келбей, нең өлүп кетсек анан, кезең. 27 берип коюн. Çıtan kadar azıl çıtan olmuş değil. 22. Тут есть ресурсы. Итак, менде 32 бар. Kırk. Бозуна кирели. Kadar tutma bana üstüne şu ayakta. Кайсын? Де 9-нчы чыкпайт да анын үстүнө. O zaman daha azakta git aşağısı. Эми мен 2 мина 3 граната алып алчу. Магазинге Köprü hoş değilsin köprü. Katam. Evet çıtan git. O bana bakal bir uçtu. үстүнө O. кытайдын түшүп кетелибиз үстүнө. Uçak var. Чаба экен пенчи койсоң. Эй, Bak. үстүн. Tak. Kapı soğuk.
Забирать. Куда? Bir atma. Tamam ne sıra? Arttan tutmayı. Уже артта. Доңа чыгып кетиш керек эми. Амай карап коюп зона кирип кетели. Öyle altta. Öyle de ego tutmayı. Истенем жок. Өлүм мен. Кыптым истенем жок. Карап койчу учуп кетели. Яктан мı? Көйт жок эле. Учуп кетели. Зона карап койпойчу. Koydum. Uçtu mu? Uçtu mu? Otken zaki. Şunu sıra. Неге иштелип атат? Оо, кетип чачып кеттик а мен. Şaşak sanki. Магазинде. Şöyle bir yapayım. Geri yüzü şu sen. Al olsun. Çok indi. Sözüme giriyoruz. Hayırız. Adam. Hadi. Atı kapı çok. Aldı da. Ölmüyor şimdi batışına at. Altı o gitti. Atak çıkıyor. Kaçıyor zaten. Kime gitti? Ha? 74 idi. Çıkmadı da. Buraya kaçtı. He? Yok da attı da vurdu. Kaç? Kasa mı dongu çıkıyor. Ektik mi attı. Özel übek zaten. Yedi o gitti aşkım. Oşa magazin götürüp gelecek de şakallar. Oradan götürüp gelecek. Ana adam. Atlarken. Kısla bir. Canım. Groza mı dedik. Ne canman. O ve kaldı. Diğer de gel. Şakallar. Aşağıda cama faydalandı. Aytpa. Men öldürген жок бирок, Tamam. Evet, bak. Yürü arttara koş birde de biz yok ki. Artık bu öbür. Artık kaç oyunda kalıyor? Burası öyle böyle altına zoruna açıp yatmam şekli. Bu sefer жақшыны koyduk. Bir topayın alsak ana ayağımıma eң бир каткада элечи. Allah bize var. Götür utmayın. Ошо достор, биздин бүгүнкү видеобуз ушундай болуп чыкты. КБ рейтингде жаңы сезондогу эң биринчи каткабыздан Тилекке каршы дуу ойноп топ 1 ала алган жокмун. Бирок ошентсе да видео аябай кызыктуу болуп чыкты достор. Аябай кызыктуу оюн болду. Жакшы оюн болду аябай достор. Видео сиздерге да жакты деп үмүттөнөм. Эгер видео жакса видеого лайк басып өзүңөрдүн ойлоруңарды, кандай видео тартайын оюңарды жаза кеткиле. Видео жагып атабы, жакпай атабы аны да айта бергиле. Кийинки видеолордо ушул каталар кетирбегенге аракет кылам. Жана ушундай эле достор. Эгер ушул видеого бир 15 лайк чогулсачы, ушул эле жаңы сезондо КБ рейтинг ойноп атып, кантип читер менен түшүп калганын видеосун чыгарам достор. Эгер 15 лайк алса, софт менен түшүп калып, не болгонун көрсөтүп берем достор. Эгер ал видеого да андан көп лайк чогулуп кете турган болсо, ошол софт менен бирге бир атышып жазалай турган болом достор. Ошого видеого лайк басып, максималдык поддержка көрсөтө кетебиз. Ошо достор, сиздер менен мен Матай ФФ болдум. Видеолорум жакса видеого лайк басып туруңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман эсен жакшы калыңыздар.